thir tu te in zavain von lo chibai kabuk le vek acheu ole ni min lama independent day kan minister pudua thuron soi chiar ti jok teng ril tak mai le an HMALAKNA chungchang aron chiar hi kan lo ngai thla ho le anga thlir tu te khanin an HMALAKNA chungchang te a thil ron chiara hian kan ngai dan sang kan lo nei venga chu tiang te chu comment section lama kan lo soi le don nia thlir chho phot dang Boin hian India Rampuma Independence Day boy som sari pariat na ropui takin kan loma eni chin chiat lak taka hian Mizoram mi puite India Ram chung le rampona India mi te zong du sakna chibai kabu kacheu eni ropui taka hian India in zalen na kan nei theina tura thile thau pola mani in phata nun thapa lo beitu ruai tu te baka zalen na sual tu te thop tat tu mi puite in pek na ro pui takha kan zavain thethar le ila THLA ramtana an beina zara voin hian India ram chu sa khrang zalen na ram mi pui ro rel na ram ro pui thang duang takle khovel ram rang te za kai ani mek ani Mizoram first amasabira Mizoram ti hi kan HMALAKNA kai ruai tu ani reng tu rani kan sarkar chunga Mizoram mi puin rin na in nga mawangin lom thu ka soya in be seina le du thu sam ti lo tling turin THLA ven thei top kan chua zel don ani kan sarkar hi RIAT chawa UPA lani ma se ro rel na le in rel bol na danglam na tam tak bu tur om to a voina hian sarkar chak langtlang le mason na konga thei top chua tura kan in tiam na kha ti hlotlin ngei kan tum ti ke soinon le a mi puita na athaber tur ngai tua chungin kan sarkar chuan na kan thok chunjom zel don ani kan state economy le sumdin mun choi kang turin mabak tam taka om ti kan fria a kan sarkar din tira tang khan sumdin mun so ngeta siam thaturin ma kan langhala hemi konga sum mule manral in buk tok nei tura sum en koldan fel phai tak nei le in ren chem na kan kalpui chu chunjom zel ani yang chuti rual chuan contract employee kum som panga chuang lo thok to tele provincial employees master role kum som ni chuang lo thok to te dang he na tur chu pom sak to ni in centrally sponsored schemes noya thok te po an nge theina tura draft scheme bua sai po pom ani to a sumdin hun khoi thei thil ni ma sen heng hun rei tak lo thok to te hi an din hun en hian dang he an phul le ani heni ro pui ta hian sarkar thar apian nuwa HMALAKNA le hlotlin na lang sa deuh te ba ka kan mathlir te ka han tar lang ange kumsang ni le somni pathum December ni riata sarkar thar kan din tir khan Chief Minister's 100 Days Program kan puanga chumin huaya chuan ma chop frang te kan siamani kha khang te ka tuna chuan thatakin kan ti hlo thing to a hemin huaya hian thlai thlanbik te lok zo ka hral ani theinana malatur Agricultural Market Assurance Fund Management Board din chu HMALAKNA poimo tak pakhat ani revised estimate sang ni somni pathum somni pali atangin Agricultural Market Assurance Fanatan hian cheng vaibel chale som da fil ani to ani sarkarin sumuluk taka mana in ren chemna kalpui theina turadin Resource Mobilization Committee chuan ronna frang asiama chaktakin bo zui mek ani chung ronna siam zinga chuan minister telir thei kolza ti tlemte ai kalak ti topte official lianten in lamapion an kol thei za ti tlem saktele adang te po atelani sarkar department frang te chakzo kana an tho theina turle an HMALAKNA frang thunzom theidan tur enjoy turin Mizoram State Policy Coordination Committee din anibok mason na rural lian tak thomek te hi sarkar chuan mi pui rin ngam na thale tlo
ahun taka zo fil ani thei kan dua endika vilzui turin Mizoram State Project Monitoring Committee kan din ani he committee hian uluk takin na tho rang rangate amuna tloin anen fia chomek zela anjir chian na le rot na te hi sarkarin angai thutak le a bozui zel po kantum ani kan sarkar nuwa electric bill ba tling khom cheng vai bel se jali le somli le pariat pek tlak ani to a ahuna pek lo wanga choi tur surcharge cheng nuai somnga pariat choi angai lo pha mai ba ka ahun taka pek ania wangin ham than na rebate cheng nuai somthum panga point pani panga mulet ani ngeng he hun rei tak chung healthcare bill lo tang to ru nan kan sarkar tir khan cheng vai bel se somnga chuang zet pek ania pension sumba rei tak tling khom to ru nan vai bel se dani somnga paruk le nuai somsari panga pek chua to ni sarkar thara hian ke deposit bill tang sang cheng vai bel se jali somni panga le nuai somli le pakwa zet pek chua ani bok GPF lak chua thailo wanga sarkar na thokte har san na to thin kan riat puya zon tha thleng khan cheng vai bel se jathum somnga le pakwa le nuai somria le pakwa pek chua to ani ML Fund first installment atan cheng vai bel se somli pek chua ani bok sarkar na thokte lo chu thati rapesel turin thei top chua ania sarkar na thok lo tan hian thatin cheng vai bel se jathum somthum borvel le pension lo cheng vai bel se somriat pani borvel pek chua thin ani kumin February tha atanga kan kalpui tak the Mizoram Sustainable Investment Policy 2024 mangin Mizoram chung le pon atangin private investor tele investment tamzok hiblu kanin besia state economy chakzoka than theinan le maso nangeng hetak siam theitu investment lok zok kan mu theinan he policy hi duan ani mipui sarkar kan niangin kan sarkar chuan netin khosak ngong thei thilte ada poimo hle a mipui ten an ham thanna le sarkar HMALAKNA te an hriat zung zung theina tura manru tangkai tak the Mizoram Right to Public Service Act 2015 nuaya service za chu za le somli atangin za somkwa pania tipun ania he dan hi mangtang kai turin Mizoram mipuite kanin cha ani sarkar flagship program handholding policy bana kai hi sector rang te ti chakna tan man ani dona he HMALAKNA poimo tak nuaya hian kun na thok tu te theile thlai thar chua le sakte asong bol dan tur ngai tua te a hral chuana kong dap te ba ka mani kut koi eizon na le thil thiam lam zirna skill development choi san te thalai te ta na eizon na ngang het siam thlengin a huam tela hei hian small scale le agrobase industry te mason na apuil he don bok ani he policy hian sarkar lai pui le state sarkar program sang HMALAKNA le scheme sang te atangkai thei turang pera thun zoma tho ho na tangkai siam atuma heng HMALAKNA tanga lok na hian targeted partner te tuam tir vek atumani he mi kai noya hian agriculture thar chua te lok zo ka thal chua theinan asong bol na turin mifko chingchi po toy tharle ani ram leilung hausak na mila thil siam chuana te naw micro small and medium enterprise ti mason natan sarkar chuan strategic investment plan nuaya MSME elevate Mizoram scheme asiama heian sarkar lai pui HMALAKNA raising and accelerating MSME productivity chu nasatakin apui donani bultan natura sumpuk dan ol samzok om theinan Mizoram credit guarantee scheme chu duan feltonin hemiatana thopui turin credit guarantee trust of micro and small enterprise tenen in rem siamna nei thuai tum ani he scheme pani te hi bana kai program nen arem chan theina pia nga kalkoptir tum ani targeted partner zinga sum lompuk mamoten all samzo kalon unlock thainan Mizoram Sealing on Government Guarantees Act 2011 chu
เสียมดังลำอันนี้บอกเฮสกิมหน่วยอาหารลอนเซงหน่วยสมงาจินละดุตูเตตันสรการฮีการันตระอัตรังโดนะอาปุงอินเทรสโปสรการินอัตุมสักโดนอันนี้เตียงไงฮิอันกันทุติยมหลอดลินตุมินมากันละเมกอันนี้เฮตียงสกิมฮินเดียร์มาอันยอมชุนนินกันดินฟรียรุยโลโดนาหาวตักไม่จูจักโซกกัลปุยเซลกันตุมากุมินชูอินเซงไวเบลสสมรุปปรุกปอยปริยัดปนิมันหูรุยโลมันอันนี้โตรุยโลสมโดนหิเทียตูร์ชวน NGO ก็ครั้งเล็กลงไงพอครั้งเตนกันทอหูอัจฉริยะสักโซกามากันลักไทยนั้น State Level Core Committee on รุยโลดูจูดินทาร์เลอันนี้ยะกันทายทาร์ตระลงในตำโซกกันมุไทยนั้น The Mizoram Liquor Prohibition Act 2019 le akai noi dan kan man mek chu siam danglam hret tum mek ani bok kan sarkar chuan sum inrin chemna kalpui atana malak na lang sa tak pakhat chu reson bu fai sem kalphung thak ania dun haya council of ministers to come chuan reson card var neite bu fai khulna manzat ti san chu pom sakin reson card category 10 khat chu ti top ani boka HMALAKNA khau tak awang hian thatin sarkar sum central tura tragin cheng noi za thum vel lai kan hum thei don ani HMALAKNA hian khosak harsa zok te chu a hrut tel don lo ani van doi thla takin kumin me thla a cyclone rimal ron thok khan Mizoram dung le wanga chiat rup na lian tham zet aron thena he khuarel chiat na lo thlenga wanga nun na chan angemaw zat an om kha poi kati in an kal santak an chung te kator pui tak zet ani san chuana na thok tu mitlom ngai tele sarkar na thok in pezo tak te chunga lom thu kasoya sarkar lai pui chunga po rang taka kan nen na te changa kan din mun zir chiang tura interministerial central team aron tirawangin lom thu kasoi bok zang na dom na kan sum dil additional central assistant po kan mu thuainan hei top kan chua mek ani Island of Peace ti RIAT kan lo na san hi Mizoram Police na thoa thui tak ain ngata kan police te hian Assam Rifles le Border Security Force te in Trangkopin ramri de pa dan phalo thil lak lu le dan kal thil reng dovin ngor takin ma an la rengani polnet 2.0 kan man thar hian kan police te in biak po na aron ti pui sui hle ni lungin tang te nun kai hruaya an lo chua hun po ma ni tan le khotlang tan an lo trang kai zok theina turin skill and vocational training pact thin an ni tin home guard volunteer te ne na reson money pek lo ti top to chu pek chun zom le ni in home department nuaya thok tu ten rifle maintenance allowance satana cheng somli an don thin po cheng za ti pun ani CBI nena general consent kan pek to parliament in criminal law thar pathum asiam tak awangin central sarkar in titura mintiang thlapin pek non le ani ramchung le rampon mun franga cheng mizo te ma khuwa ngai tua zui turin chief minister officer zo diaspora cell din ania mitlom ngai te ministry of external affairs officer te Mizoram CID le Dubai le Syria a Indian embassy thok te zara Dubai a housemate na thok Mizo mei se pathum chu chan chu ani in himdam takin an lo le to ani tin Syria tranga hetiang din munading van duana tok mei se pathum dang po an lo kir le theina turin ruwa man na siam mek ani ramchung atar pradesh na thok kan thalai har san na tok te po Delhi Mizo Welfare Association puinain chan chua anni dan kala thalai te rampo na thok tura in thon chua om to lo nan sarkar chuan khau takin ma ala a hemikai noya hian placement agency somni le pasari chu unlicensed ti top sak anni India ram hun franga na thok tura in tir chua konga dan zom tur te kan duang mek ani kan zon ha thlak munau tran pui ngai te ta na ko than le tlom ngai pol ten in phal le in petaka an lo pui na chunga lom thu kan soya
mi konga sarkar lai pui impal na le atu langa min phungbom na te hi lom om kan ti bok sakzo ka mason na tho dan tur ruam hana mason na tho te vilzui turin State Institution for Transformation kandina Multidisciplinary Resource Center angathokin thutluk nadik siam thei turin thuron thale omjanei tak te apethei don ani Chief Minister Office Corporate Social Responsibility Cell din ania he cell hian company le corporate body frang zinga CSR sumhlom the chuatur an nei te tangkai zo kami puita na man ani theinan ma aladon ani kan sarkar chuan hatho tur le thok tu in buk tok administrative reforms siam angai poimo a sarkar hathok in remdan khai dia ta an niam lam zok te ti chak chu da poimo ani sarkar doctor ten an lak thin non practicing allowance to enfia mek ania doctor private practice nei ten NPA an lak ve to lo nan malak ani sarkar hathok te ta na dearness allowance ti pun rot na chu tun hai council of minister thukhom chuan apoma year of consolidation aral nuwa pek tran an ni ang sarkar langtlang le tha siam konga manro poimo tak ni turin online portal mi puyo chu tlang zar ani to bok he portal kaltlang hian mi puin an lung oi lo na an thente rang taka chana chin fel sak an ni meka tun din huna zo na vui vai na le har san na chin fel sak turangen na za somrian le pani lo lu toin chung zinga za somni le pasari chu chin fel to ani education hi mason na te fung poimo tak pakhat ania NEP 2020 in Ronasia mangin elementary school holistic progress card kalpui ania undergraduate china skill development course kalpui mek anin schools to transfer policy po siam that ani bok tin avoid khanatan class 11 zirlai bu mathematics physics chemistry le biology chu mizo trong nge siam ania he malak na thar hian ra thatak chuang nge po kan be sei ani thalai sing khat chuang ten e zon na tha an nei theinan sarkar lai pui malak na ne na tang kopin thiam thil chi franga zirtin na kan pe meka innovation fair chi frang pum innovation competition and exhibition fair le kotsua baka Mizoram startup mission buat sai ti chuan thalai te zinga skill le entrepreneurship ecosystem nung tak siam mek ani kumin me tha India skill competition 2024 nei ta ka mizo thalai ti thajwal ti chu kumin September tha hian Leon Franca Kovel pung huak world skill competition India ram ai oin anin landona an lo tin na hi achuan om tak zet ani kan steta in fiami te singa mamak eng tak nei tam tak an oma heng kan thala in fiami te hian an elpui state danga in fiami te manro nei le training nei ang an nei ve theina turin thei top kan suameka hemi kai noya malak na poimo tak Mizoram Sports Conclave 2024 to Aizola avoi khanatan kumin khan lot ling takin kan buat saya he conclave kaltlang hian kan thalai in fiami te tan chona ma chondan tur ko mule purna thar peka in fiam na huang chunga ma son na sop thentum ania Olympic 2036 alo thlen chuan mizo thalai te po kan tel ve ngei theina turin kan in fuin ma kan lamek ani 100 days program nuaya sports discipline paruk telna Hello India Center som chu atakin kan kalpui than to bok ani JJM nuaya kan state chung thingtlang mi ten tui thiang limin tur connection mangin pek mek ania eskim nuaya hian chung kwa nuai khat sing thum sang thum le somruk baka sarkar school sang ni zathum somriat pangale agan wadi center sang khazanga somruk pasaria te tui thiang lim connection pek anito Suas Bharat Mission Gramin Nuaya District Panga Aizol Policy Mamit Sai Tual le Serchit Tisuan Open Defecation Model Din Hun an Thleng To Bok ani Kol Petha hi masona in nga na poimo tak pakhat ania Kol Petha in Todel le mun dang atanga kan le naman ahun taka pek chu sarkarin angai poimo le ni
kumin zon tha atang khan kolpe tha man ahun takapek zel kan tuma hei hian ahuna karen man kan pek lo wanga lebalian tham tak kan in siam thin kha atizi omdon ani power project trang te arem chana pianga tho chun zom le mek ania transformer lui to te chu athara thlang na tho mek ani PMBJP scheme nuai a damdoi tom dor te chu hon thar le to ania healthcare scheme thar le huam zau zo universal healthcare system mi pui zong sarkar na thok tele pensioner te po huam vek tur chu ngai tua mek ania reilo te a tlang zar tum ani healthcare bill rei tak lo tang to te chin fil thuai chu ngai poimo chun zom aniang Jinmi te him na turin tourism department chuan culture adventure and nature ti thupui mangin HMALAKNA duanga prasad scheme nuaya wangchiale Mount Moma ecological park sa khei siha district chei thatpo jinmi te tlo thei turin kumin mars le zun thla khan hon ani sarkar in ramle lung hausak mele achunga cheng ba ka nungcha te hum hal hiangai poimo hle a Ramason na tam tak hian environment a ngong thalo anei thina chuwang chuan mason na project kalpui ani main hlok na thlen tur le environment a ngong dan tur te buk masak zel aniang environment ngong chi reng project chu forest clearance tel lawa kalpui phal anilo bokang ato bera chuan voina roninlan paret contingent te zilai tele mi pui local khom zong song te chunga lom thu ka saya he huna hian tlom ngai pol te ko fran thu thar la khom tu te le tun sarkar rin na le besin na hat ngam tu te mi pui te chunga lom thu ka soibok ani kan ram nei chun hian mason na mel thar amu theinan lungrual taka tho ho puya ka som chuwa amasabira mizoram ti hi kong eng kima kan HMALAKNA min kai hruai tu ni se kan zavain mizoram in ma alo son deu nan le India in ramchang kang vikasit barat ani atumna ti hlotling tu kan ni theu don nia kalome zahin ala tuna kan ngai thlak tak ang khanin kan ngai dan thang te kha comment section lama han kan lo sei le don ya clear tu te in zava in